Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Silian Sang Puya Mizoram Tlolo Zin Sarkar Lai Puya Rural Development Minister Kamles Pasuan Chuan Ramason Zela Marchak State Din Munchu Ngai Poimo Ani Ati Chief Minister Pulal du Oman Mizoram le Assam Ram le Chingfel Tur Chuan Shuai Tulu Ten in Rem du na tak tak ril Pua Malakla na Chulati Prime Minister Narendra Modi Chon Vain Khan Thamasani Samthuma Kerala Wayanad Districta Leimin na Hunte Atlo President Draupadi Murmu chu Vain Khan Timor-Leste Sarkarin Civil Media Choi Mona Sang Grand Color of Order Atlan Sarkar Lai Puya Rural Development Minister Kamles Pasuan Chon Ramason Zela Marchak State Din Munchu Ngai Poimo Ani Ti A Mason na chuan mitnuai hnungber atlen theinan mana zel don ti asoi Union Minister of State for Rural Development pu Kamles Pasuan Chon Vain Khan chan khadriakin Mizoram aron to a molung thuwa PMAYG noya insectran puna dong chung ku atlo hnu in aiboka insectran puna dong tele sarkar lamten an koma thuwa soina Union Minister chon sarkar lai puim hulak na chu mitin thleng phak tura dona ni ti a Ramhason Zela Marchak State po andin mun ngai poimo ani ti soin kongsang sanga man son the nan the to pan suat soi Union Minister chu Mizoram in kalpona chuan mason zelin mun kil khor tlo po ani the nan sarkarin ma alazel don ti a Mizoram arelo lu tur chuan masona tamtak athen don ti soi bok Union Minister chuan PMAYG noya Mizoram chunga singthum suang in tanpuina andong the chulo momati thu soya Kalkhom te chon harsanate anhe na thenzel tura cha in ma alak pui zel don ani ati लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना एक ऐसी हमारी योजना है जो गांव को 8-10 किलोमीटर की सड़क बनाकर गांव को सुदृढ़ करने के लिए ये बनाया जाता है ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो सके कोई बीमार पड़े तो जल्दी से अस्पताल पहुंच सके ऐसी तमाम समस्याओं का और आज हम देख रहे हैं कि सब देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बस्तियों को इसमें सम्मिलित करने का काम किया Union Minister of State hi zanina Ras Bhavan Arya Kanga naktu ka New Delhi apan le don ani Chief Minister Pulal du Oma kai shuai Council of Minister Nimena Thukhom chuan Mizoram Simlama Airport siamani theina rodna thel wan pom Nimena Thukhom hen rodna sang lut pasari te pomani a hengzing a hen Simlama Airport simna tu rodna chu pomani a heng ba ka hian lok ayukta thuam changna tura rodna chu pomani bok Mizoram lok ayukta amendment bill sangi somni pali hian state sunga corruption dokonga chakjok ma alak theinan ruamanna siamani a heng ba ka hian khaliam ta July ni khat atanga rampuma mantran Criminal Laws of India sangi somni thum nena kalkop thei dan tur ruamanna tel bokani Mizoram lok ayukta amendment bill sangi somni pali tun tha August somni leni somni pakatane tur assembly session pudlu tura ruaman ani Nimena Council of Minister Thukhom here Mizoram State Higher Education Council rules sani somni pali Mizoram Goods and Services Tax Second Amendment Bill sani somni pali le draft of the Mizoram Juvenile Justice Care and Protection of Children Amendment Rules sani somni pali te apombok ani Chief Minister Pulal du Oman Mizoram le Assam ram chingfel tur chuan shuai tulu ten in rem duna tak ril rupua malaka na chulati ram chungchang soilo zin Assam Border Protection and Development Minister Puatul Borale team te achenena akomna hetu sein Chief Minister chuam ram ria har sana chu ahun lai nge chin feltuma malak andu te soya in biak na hi voi tam tak alom to thina thutluk na hi status quo ti ani de uzela hei indem na tak khan tu ni lovin ati khotla na mai ani na chen awmani ati anin komna hian indem na nei fel ma chu akhoi lam ve ma in ram ria boina thlen thei har satna siam lo than ti thu te in potakin an soi duna Puatul Borat Pohyan indem na tlontling nei tura imbiak na nei zel chu tha ti thu soin income na hun tha siam saka wangin Chief Minister hilom thu shilani Chief Minister Pulal Manpue Punte Advisor Chief Minister Chu Troy Oma Puatul Borat hi Assam Border Protection Development Official Poimo Pu Gyanendra Dev Tripathi Principal Secretary P Prabhiti Thausen Secretary P Subalaxmi Deka Director le mitangten an Troy Om ani NGO Coordination Committee nimin tai thukhom chuan Mizoram thona tum hun omchun lengpui airport chu Indian Air Force ku talhan rem antilo ti an soi Mizoram tlongmai pol sang intelkhom NGO Coordination Committee hian tun hnai lengpui airport chu Indian Air Force ku tahlan tumna omni in an hriati soin IAF ku tahlan rem antilo ni in an thuso an antar lang ani hetilain August ninga khan Advisor Chief Minister TBC lal venchunga kai shuai Working Committee on Lengpui Airport te chuan anzir china report Chief Minister Pulal du Oman hena an hlana Working Committee hian India ram hun tanga airport engmazat
Airport Authority of India kota ommekte anin kol zui dan tele private company tem PPP mo ta an kota anin kol dan an zirchinga Mizoram tan hlok bertur ngai tu in kil sang sanga khaikhin neim Chief Minister hnen report an thelu ta thutluk nei ro Chief Minister Pulal Doma kai shuai Council of Ministers meeting kota a ani Union Minister of Women and Child Development P Annapurna Devi Hovin State na Women and Child Development Minister ten meeting an neya meeting secretary Anil Malik Ministry of WCD na kai shuai ni he huna hian Mizoram atangin Minister Pilorin Puile WCD Department Officer te chu NIC video conference hall until ve Pilorin Puizo Mizoram Women and Child Development malak na sang te soya Mizoram chu India rama WCD scheme sang ti thaber polani dan te ta langin malak na thar sang an nei tur thule te dop chu zel tumani dan te atar lang ani Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member Pusiel Monthang le ama toyom tu LADC mi poi moten Voin Khan Marsaka ADC hodu te inmu khom na Shillonga Tripura ke selani antela Nizan Khan Shillonga Lai Students Hostel atlo bok ani CM chuan July tu ram le nam nga fa kan I thu sen Lai ram le nam damna le achia ta thata nakin no ka mo phurtu tu July te chuan ni atia taimata kala khazir turina fuyani LADC sarkar jon zira te ma khuangain atheng angin zira te tan ma alaksun zomzel tur thu soibok ani chongte joint NGO chuan chongte CHC le police station na thoktu le anma modang te dabel saktura ngen na le chongte khochung kong siam tura ma anlakna sarkar hena anthen chungchang adu tu sam malakna an mulo wangin na zo ka sarkar no ni senti a chongte pi community service center a Voin Khan joint meeting nein chongte khotang mamo sarkar anthen chungchang joint NGO channel ngai tu a home department atangin police pariat chongte police station dabel sakani a heti la het PWD minister hena chongte khokong chungchang an thlen chu du sama sarkar atang malakna aum no thule health minister hena an thlen chongte PHC a thoktu le manro in dailo na chungchang a po malakna du sam alom no thu ta langim anma mon thlen angte ni som bathum thlenga anna mulo chuan chongte akumin Independence Day chu boycott ni se anti ani Chanchin thar hi Akas Vani Aizol tanga puanani Prime Minister Narendra Modi chu Voin Khan thamasani somthuma Kerala Wayanad district a leimin na hunte tho a pumodi hian Chural Mala thlengin Army 10 Bailey Bridge fitja samko thuan siam chu tho a hele siam tharawang hian chakjokin leimin turte chanchole leimin 10 fine na tho theni a Prime Minister hian sipai ho tu tele chancho na thok tu te kom bokani Voina Prime Minister in Wayanad atlona hian Governor Arif Muhammad Khan Chief Minister Pinarayi Vijayan le Union Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi ten join ani President Draupadi Murmu chu Voin Khan Timor-Leste sarkarin civil meet choi moina sang Grand Collar of Order hlan Dili khopuya presidential palace Timor-Leste President Jose Ramos Horta chuan pi Murmu hi choi moina hlana President Murmu hian President Horta le Prime Minister Gusmao te komboka India le Timor-Leste chuan in chen thana tak an nei ti soin mi puiro rela democracy tan theito panchu ani ati External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chuan Indian Maldives na inai china thani theinan tanna la ti Dr. Jaishankar chuan ni thum cham turi Maldives se tho a acham chungin President Dr. Mohammed Muizu ne in koma hebaka hen Defense Minister Mohammed Ghassan Mamun po amu a ral thom le ram ben himna lama thodun nate tuipui ben himna le ache evela remna le monna von himzel dan turte an soidu na External Affairs Minister here Maldives Sarkar Economic Development and Trade Minister Minister of Finance Maldives Monetary Authority Governor te kombok ani chanchin thar cheti topna na tang pui Mizoram tlo zin sarkar lai puya Rural Development Minister Kamlesh Paswan chuan Ramhason zela marsak state din hunchu ngai poimo ani ati Chief Minister Pulal Doma Mizoram le Assam Ramit Singfel tur chuan roi tu ten inrem duna tak ril rupua malaka na chulati Prime Minister Narendra Modi chuan Voin Khan thamasani somthuma Kerala a Wayanad district a leimina hunte atlo President Draupadi Murmu chu Voin Khan Timor-Leste sarkarin civil meet choi moina sang Grand Collar of Order a hlan chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani